Mizoram Journal viewer zong te in zawa in chibai vek ule kan then om ram Myanmar tual chung boina lam tun lai chu kan hoi dewin tun lai news kan upload tamber ponia tun trum chu Israel le Iran in kara thu tharal lian tak kom hi kan hoi ma save thung don ani Iran nuclear siamna tur mun te ran khopui tanga chimlam mel za sunga panga ahla tlang bul thota om Natanz nuclear complex tun pathian ni April ni som pokhata beih chu Iran sarkar chuan Israel ti ani ti puangin phuba revenge lak ngei antum ti an puang cheu mai Foreign Minister Mohammed Javad Zarif chuan Iran Parliament Commission on National Security and Foreign Policy nena Natanz bein chu Zionist sarkar Israel te phuba lakna ani Iran chuan athung rulin phuba alange yang ati ni in IRNA news chuan atalang Iran Revolutionary Guard Corps IRGC nen inzomna nei Iran tual chung chanchinbu Tasnim News Agency point Natanz nuclear complex beina chu Israeli enthatu Mossad thil ti nge ani atibok Israel eroin Iran puna chu engtin ma achang let lawani Iran Foreign Ministry thu puang tu Said Khatib Zade chuan Natanz beina chu Israel ten Iran shekna le hremna sanction hlina tura malak mek na chu lom lovin ti thuan op an tumna nia hetianga masona le Iran hremna hlina tur dodalna chu a hlo tling ngai lowanga an tum an thleng don lowani Israel te thil ti le an kong chu nat taka chan le tani ang ti in awau zui cher mai bok karkal ta khan US sarkar Biden administration chuan Trump administration in alo ti topa achua santo kumsang ni sompanga Iran nuclear deal in remna tuai thara Iran nena mai chana in biangna dokan kila soi ho antuma European Union kai hroina nuaya United States Britain Germany France China le Russia te chuan Iran nuclear deal chu soi ho an rem titlang ani US Defense Secretary General Lloyd Austin chuan ni cham turin avoi khatna tan Israel ram tloin Israel Defense Minister Brigadier General Benny Gantz baka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Biden administration malak tumdan tele US le Israel ram pani in kung kaina chungchang ta soipui tura zin ani US Defense Secretary Lloyd Austin an Tel Aviv a ajin lai berkara Iran nuclear siana mun pui beih ani hi amak angreng hle ani Said Khatib Zade Iran Foreign Ministry thu puang tu chuan news conference a Natanz muna IR1 contributes first generation uranium thlifim theina chu beih ani ti in kim chang takero asoilo pathian ni khan Natanz nuclear complex chu athim blackout thut veka electric grid feeding ground workshop le thlitfim na hol chunga eng chu athim veka liamna takke ma nuclear siamna tura uranium thlifin zungzam lengvel tuar tu anam lo ti ani Iran chuna tira Natanz muna thil thleng hi asoi fia lawa Ali Akbar Salahi Iran Atomic Energy Organization ho tu pa ber chuan nuclear terrorism ti in thil ring tak pok ri oma internal power system chiani ti na soi ringota khovel ram sang chu tianga beina om ti top turin angena ni Iran chanchinbu Nur News chuan Natanz meitu niarin hel chuman ani ati lain kim chang ero asoilo The Associated Press News ero chuan Iran nuclear chungchanga thupuang tu Berot Kamal Vandi chu leichung atanga metal sari fitsom ni pathuma sanga aluminium ke darin aluwa le akea a hliam ni in atalang Israel chuan Shia Muslim tamna Iranin nuclear ral thuam atom bomb nei atum chu engti kong zong main adu ngai lawa kumsang ni som khan United States en thatu CIA le Israeli en thatu Mossad tho de chuan Iran nuclear program ti ba hla tumin computer virus ka Stunet
mangin an lo beih chiam to ani tin July sang ni som ni khan Natanz nuclear complex chu mak tak mai in beih alo ni to boka tuna ero Iran chuan a nuclear complex hi tlang bul thut bula adin thar le ani nuclear ral thuam siamna tur ni lovin mipui te tana tangkai nuclear power plant atana man tur ani ati thin Israel ui sathiam le khofela po spy thaber zinga soi Mossad ho te chuan Iran nuclear scientist te chu an lo phil zau to thina Israel ro in chu tianga ti hlum te chu kan ti in engma comment an pe ngai lo Dr. Mohsen Fakhrizadeh chu Tehran khopuya holiday mang tura ajin chuak chu highway peng thuama atlan lain nikum chan ve bor ve lai khan ka hlum alo ni towa Iran Revolutionary Guard Corps te chuan Dr. Fakhrizadeh ka hlum na turin satellite control gun artificial intelligence mangin tha ani anti ani tuntuma Natanz beina le chiana lo thlenga Israel chuan engma tongka ma chak chuak lo ani chuti line Israel rama chanchin bu thenkhat Time of Israel te the Jerusalem Post te Haaretz le the New York Times chanchin bu te ero chuan Israel spy Mossad thil ti ngei angin anjiak hlom thotan ni April ni som pania Natanz bei ani nu loka Israel public journalist Amichai Stein chuan Twittera Natanz beina chu Israel cyber operation ani ye ti in azia Israel Army Chief General Aviv Kovachi chuan Middle East bial chunga Israel thil ti te chu mel mate mu lain ani thina mel mate mit atanga thu ru kani lo min thli rangani ati Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan pathian ni zana Mossad din champa lomna Iran dodana le beina chu nallian hiu mission ani ati heta hian Defense Minister Benny Gantz po atelani nilai nikalta khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear deal in remna tura nuclear ral thuam manga juda te suana tur kong le Israel ti chiat theina tur kong reng om tura ni lova chu tiang ni lo in remna chuan min phuar ngai lowang ti na lo trong chuak to ani Iran nuclear deal chungchang hi US Britain Germany France China le Russia ram ta hriat puin Vienna khopuya soiho turania heti laya Natanz mun bei ani chuan ti ati tam thar le ani European Union thupuang tu Peter Steino chuan Iranin Israel puna te chu hetianga in puna hi finfiani dik tak kan mamo hle ani ati Heiko Maas German Foreign Minister chuan Tehran hmuna thil thleng chu a tha zonga thil thleng ani lo abikin Netan chungchang ma sona tur thil ani lo ve ti in adem ti soin Vienna thutlung na chu Iranin ati puitlin angai ani ati Obama sarkarin kumsang ni sompanga a Iran nuclear deal alo siam pui chu Joint Comprehensive Plan of Action anga enkol zui turania mase kumsang ni sompasaria Donald J. Trump White House lua US President somli pangana aron ni khan President Barack Obama thil lo ti chu du lawin in remna cheber ti sakin anwa Trump admin chuan achwa san zui tadai ani kha Inri kalta Khan Hassan Rouhani Iran President chuan Iran nuclear siamna tura thit fimna thar chu lomom tiin nuclear bomb siamna tura ni lova civilian thilaman tura ni khothlang ram ta chuan Iran technology ma sona tu ringhel su se tiin chumi hun chu National Nuclear Day tiin asoya Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan Natanz chu ama aya thazok le khol changkang zo ka thuam ni na soibok Nini chama Israel ram tu US Defense Secretary Lloyd Austin le Israel Defense Minister Benny Gantz te in biakna Benny Gantz chuan thatakin Israel chuan a thopui US chu thopui zel alo tiama mase Natanz beina chu asoi chuak lo Israel in US a thopui ang Israel chuan a thian tharam te chu thatakin a thopui anga Iran nuclear in remna chu khovel le United States le Israel ram din mun ti der thong tu ani lo Israel veng him turin le kan omna bial Middle East region a ral thuam lama in tlasiana hlo ong tak chu aveng turani ati Israel le US te hian President George W Bush hun lai khan Iran nuclear plant ti boina an lo nei towa New York Times in azir danin Olympic Games ti court name mangin Iran nuclear facility te an lo ti boi towa
President Obama huna contribute sang khat lai alo ti so bok pathiania Iran nuclear complex omna Natanz beina chu Israel ram TV pakhat channel 13 chuan explosive device ti na puanga hetianga Israel spy te sul nu anga soile puan ta ani ta ka chuan Mossad spy ho tu lui deini atom chuan Israel te che dan le thil ti theina ti bahla tu ani thea hetianga thuruk put leak kau thi thil na mai lo serious takania hetiang thil hi chu thim zinga ani reng tur ani ti in poi ati thu asoi ani Iran sipai ho tu General Mohsen Rezai poin Natanz mona thil thleng chuan Iran ram chunga tu te molutin an chetla velin an in rol thuk ji ati lang ani ati hetiang thu thang wangin Israel Defense Minister Brigadier General Benny Gantz chuan Israel omdan uluk taka chui tur ani thu puangin high level investigation a chui ani ang Mossad spy te kan sipai te kan himna le Israel din mun ati der thong thei ani tu te nge thuruk lo soitu intelligence official te hriat an ngai ani ti in Attorney General Avichai Mendelblit chu thilom dana soipui to ani Mossad spy bikhi Prime Minister Office thunun ania Haresh Chanchinbu chuan ti palthilin media Mossad che dan hi tlang zar ni na ziak Israel Special Operation Force te che tumdan chu last minute ati danglam thut nia soin chu chuan spy te nun ati rer thong thei ani ati Benny Gantz sian Mars ninga khan Fox News na Iran beidan tur ruam han lok sa diam plan of strike to Iran an nei thule Lebanon Syria Gaza vela an bei tur mun te thlengin alo soi to ani Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan nimin thotan ni kha kan scientist angka plum tua voina kan kong the service an beya tuna Natanz complex ti hlo cham tumin an beile ani ati kan repeat le lokange milo hrethiam tu Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan nimina kan scientist angka plum tua voina kan kong the service an beya tuna Natanz complex ti hlo cham tumin an beile ani ati April ni rukhan resi tuipuya om Yemen ram khopui Djibouti tuipui kama inkul the MV service ti long lian zet mai Iran Revolutionary Guard Corps te chena le an momo petu bom hanga be ania ma se thi le hliam an omlo lau Iran chuan Israel tia apuni thotan ni khan Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister le US Defense Secretary Lloyd Austin ten kom nuwa reporters an machona ma se zona le chana hun ero siamani lo Prime Minister Netanyahu chuan Mr. Secretary Indo na that lo je le ra phlak je kan ria Indo chualo na turang malak na nei poimo je kan ria kan pani in Iran nuclear ral thom ani ngai lo turin kan rem tia ke hi Israel Prime Minister kan ni chung chuan thil chiang fek fok om chu Israeli te ti bo tumna le thar vek tumna wanga nuclear manga beina a thleng ngai lowang Israel chuan Iran beina le firfiaka a chenna chu ado dal zel don ani ati US Defense Secretary Lloyd Austin chuan United States le Israel in kung kaina chu a thato kani ti in Israel an thlo plat zel tur asoi ve bok ani ole kan thenom ram Myanmar boina thuthar hian nu ian khar teang Myanmar sipaiten an hren mek Aung San Suu Kyi chuan thotan ni khan video conference mangin kota in lan dia kot nena aluwar te chu mai chana a mu phal sak turin angen heti la hian sipai sarkar chuan Suu Kyi thu boi dang an siam sakle ani civil sarkar pai thlak ani nuwa sipai ten Suu Kyi hi manin an hreng zuya thu boi po an siam sak bel zela thotan ni khan kot chuan a thu boi the ngai tuin Suu Kyi hi video conference mangin a in lana Natural Disaster Management Law a Section 25 noya thu boi hi siam sakle ani ti aluwar min so chuan a soi kumsom sari pangami Suu Kyi hi phalna nei lowa ramdanga tanga walkie talkie radio laluta puin thu boi siam sakani to coronavirus protocol bo chia pu ani le boka thamna la an pu le a heiba ka hian colonial area official secret ak bo chia pu ani le a he thu bua hian thiam lo chantir ani chuan
kum song pali thleng lung in tan tir thei ani ang February ni kata sipai ten an man atangin su chi hi video link chawin alowate biak phal sakania anin biak chung hian security official te anom tel ve zia thin bok su chi lower min so chuan ka an in biak na apo athu buai ngai tua bak kengma soi thei anei lo thu le sipai ro rel na du lo na lan tira an ram chunga buai na thleng mek chung chang te chu an soi pui ve thei lo thu soya athu buai te hi April ni somni paruka ngai tua le turani heti lai hian Assistant Association for Political Prisoner AAPP activist group chuan Myanmar sipai ro rel du lo na lan tira nor huai hot zinga zasari paruk chu sipai kut tuarin an thi to ti ata langa Myanmar ram kum thar holiday chu thole ni atanga intanin in rini thleng aw dona hei hi Myanmar holiday poimo ber ni in kum tin tong traina ne na mangin kothle le temple te chu tui thiang limin an the thin General Strike Collaboration Committee Protest Group roi tu ei thinjar maung chuan kumina thingjian holiday chu lung ruana lan tina ta na mang turang enin Buddhist te chuan an sa khuwa thuamin bela tong traina hla cham turte Christian te chu thomno var in bela sam chiar turte in angen sa khodang te po an hruai tu te kai hruaina zom turin angen ani thotan ni khan tamu khwa le mandalaya sipai ten nor huai hote lakah silai an met puak le nia soyania thi le hliam za te ro hria chian thei he thu bu sai lai thleng hian alani ri lo voin thleng in Myanmar mipui civil disobedience movement chu Myanmar mipui ten an la kalpui renga khopui sang sanga sipai ro re na du lo lan tirin zalen na democracy ngiatin Myanmar ram mipui ten an dik na chan vo nei ngei tumin sipai ro rel na beile tin voisen takin ke an la pen chuak mek zel ani ole viewer ten he nangen na hansep ve leila kan channel mila subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan gen chuwa subscribe tin me nuwa notification bell ka me le in ola in da don nia